Nibyo reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze tubifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Nagarutse nanone muri studio aho ngiye kubagezaho amakuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ndaza kuvuga mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kubera yuko mu by'ukuri turaza kugaruka ku Rwanda, turagaruka kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse yewe turaza no kwerekeza mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebe amakuru agezweho ku kijyanye n'intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'imirwano ikomeye cyane iri guhuza abarwanyi b'umutwe twaje intwara 23 benshi bashinjwa gukomeza kugiramo uruhare muri bene iyo mirwano, bakomeje gusabirwa gufatirwa ibihano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kiragaragaza mu by'ukuri ko nyuma yo kwishimira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zarafatiye ibihano Leta y'u Rwanda, ndetse mu by'ukuri bidakwiye kugarukira aho ngaho, kubera yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iragaragaza kudacika intege, aho kuri ubu ngubu mu by'ukuri yongeye kugaragaza yuko yifuza ko hari n'abandi bafatira u Rwanda ibihano. Turareba mu by'ukuri abo ni bande, ese byagenze gute kugira ngo tube turi kuvuga gutya. Mu by'ukuri rero nibyo tugiye kuba twakwibandaho cyangwa se twagaruka muri aya makuru yacu. Icyo usabwa urakizi, ni ukuba wakanda subscribe by'umwihariko ku bantu batarabikora. Ku bamaze kubikora sava bravo, ariko nanone ikindi cy'ingenzi cyangwa se ikindi ugomba kuba wamenya ni uko ushaka kuba warikinga cyangwa se ugasharinga aya makuru yacu. Ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi turaza gukomeza kugenda tubyakira, kandi nanone nimwibagirwe kunyarukira muri group yacu WhatsApp, ureba link tuba twagushyiriye ahatangirwa ibitekerezo, hanyuma ikakugeza mu by'ukuri muri group yacu WhatsApp. Nkomeza mbibutsa ko mushobora no kunyarukira kuri urukiko info mugakanda subscribe, ndetse mu by'ukuri kuri intro link ndaza kuyishyira muri comment cyangwa se hatangirwa ibitekerezo, ubundi muyibone neza. Hanyuma nsaba abantu bose muza gukurikirana iki kiganiro mutarakanda subscribe cyangwa se sabone ku rukiko info ko muza kunyarukira mugahita mukanda subscribe, ubundi ibintu bikarushaho kugenda biryoha cyangwa se byajya mu buryo. Tugiye kwinjira rero mu makuru kuri izi saha. Nkeka ko hari bamwe mu by'ukuri baringaniye n'ameza cyangwa se n'abamaze kuringanira n'ameza, kuko twari turi mu masaha ya ranchi, ariko ntabwo biza kukubuza gukurikirana amakuru yawe cyangwa se kumenya amakuru yawe, kubera ko dukora amakuru mu buryo bwiza bufavoriza benshi cyangwa se bworoshye kuri benshi, kubera yuko babasha kudukurikirana bibereye no mu kazi kabo ka buri munsi. Ibyo mugenda mubitubwira. Ndashimira kabisa n'abatwereka ko badukurikirana. Umutara Kalisa Bosco watwandikiye atubwira ati kabisa Bataramu ndabakurikirana cyane, nawe ndeka nkubwire ni ibitekerezo cyangwa se mu by'ukuri kuba udushyigikira cyangwa se kuba ubana natwe umunsi ku wundi turabikunda kandi tugenda tubibona. Reka rero nta gutinda twinjire mu makuru 5 kuri 5. Twinjiye mu makuru 5 kuri 5 kuko ntabwo tuza kuguma mu by'ukuri muri ibyo ngibyo, kuko ikiba kiduteranyije hanga cyangwa se kiba kiduhurije hanga, agira ngo murabizi mwese n'amakuru. Ni Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero umuvugizi w'iki gihugu akaba na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya, kuri uyu munsi wa none tariki 8 bimaze kumenyekana yuko mu by'ukuri we n'ikipe ngari ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amafoto rero tukaba twamaze kuyashyira muri group yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere agaragaza nyine icyo gikorwa, bakubutse cyangwa se mu by'ukuri berekeje hariya mu Burayi bajya gukurikirana ibijyanye no gusabira mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ibihano kubera uruhare iki gihugu gishinjwa kugira mu ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru aravuga yuko Patrick Muyaya mu by'ukuri ndetse n'abamushyigikiye babashije kwerekezayo, hanyuma mu by'ukuri bajya gusaba ibijyanye n'ibihano. Ni nyuma y'uko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu isi yashize yari yasabiye u Rwanda ibihano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango igiye itandukanye. Ubu ngubu bakaba bagaragaza ko baba mu by'ukuri bageze ku muryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi. Reka turebe. Ubumwe bw'Uburayi burasabwa gufatira u Rwanda ibihano ndetse no gushyigikira ubutabera ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko mu by'ukuri iki gihugu cyakunze kumvikana cyangwa se cyagiye kivuga yuko
gusabira u Rwanda ibihano birimo nko gutanga ubutabera ku bagirwaho ingaruka n'ibibazo by'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu biganiro byabereye i Buruseli mu Bubiligi hagati y'abayobozi baturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abadepite bo mu nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi, hasubiyemo ubusabe bwo gukaza igitutu ku Rwanda ndetse no kuba rushinjwa kugira uruhare mu bibazo by'umutekano bimaze igihe byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byashyizwe ku rukuta rwa X rwa Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, mu by'ukuri bikaba bigaragara ko aya makuru yabashije kwemezwa. Abari muri ibyo biganiro bagaragaje ko ubumwe bw'Uburayi bukwiye gukurikiza icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano bamwe mu bakekwaho kugira uruhare mu ntambara n'ibikorwa by'urugomo bikomeje kubera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho basabye ko ibihano byakwigarurirwa ku ngabo z'u Rwanda ndetse no ku bantu cyangwa ibigo byose bifatanya nazo mu bikorwa bivugwa ko bibangamiye abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko mu by'ukuri uyu yaje kuba abivuga. Amakuru rero aravuga yuko abari muri ibyo biganiro bagaragaje ko ubumwe bw'Uburayi bukwiye gukurikiza icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano bamwe mu bakekwaho kugira uruhare mu ntambara n'ibikorwa by'urugomo bikomeje kubera mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho basaba ko ibihano byakwagurirwa ku ngabo z'u Rwanda ndetse no ku bantu cyangwa se ibigo byose bifitanye isano mu by'ukuri muri ibyo bibazo. Abangaba rero barifuza yuko ubumwe bw'Uburayi bwakora nk'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherutse gukora, aho yafatiye bamwe mu ngabo z'u Rwanda ibihano ndetse mu by'ukuri n'igisirikare muri rusange. Ku bw'ibyo cyangwa se ku bw'izo mpamvu ubumwe bw'Uburayi bwongeye gusabwa kugira uruhare rukomeye mu gushyigikira ubutabera ndetse no gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro ava muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, hagamijwe gukumira ubucukuzi butemewe bushobora gukomeza gutiza umurindi imitwe yitwaje intwaro n'intambara imaze imyaka myinshi inahungabanya ubuzima bw'abaturage. Ibi byatangajwe nyuma y'ibiganiro byabereye mu nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi i Buruseli, byahuje bamwe mu bayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abadepite b'abanyaburayi barimo Herde Vutumanas ndetse perezida w'inteko ihuriweho n'abadepite ba Afurika n'ubumwe bw'Uburayi. Ibyo biganiro byibanze ku isesengura ry'imigendekere y'ibikorwa byo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'uko uburenganzira bwa muntu buhagaze muri aka karere gakomeje kuzamo umutekano muke. Abitabiriye ibyo biganiro bagaragaje ko amahoro arambye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo azagerwaho ari uko habayeho ubufatanye mpuzamahanga mu guhagarika inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe itwaje intwaro, gushyira imbere ubutabera no guhana abashinjwa kugira uruhare muri ibyo byaha bikorerwa abaturage. Ibi rero mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu nk'uko bigarukwaho na benshi, bisobanuye ko igitutu mpuzamahanga ku Rwanda gishobora gukomeza kwiyongera, cyane cyane ku birego bimaze igihe bishyirwa ku ruhande rw'u Rwanda byo gufasha umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo u Rwanda rwakomeje kubihakana, hari ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba ko hafatwa ingamba zikomeye mu buryo bwa politike n'ububanyi n'amahanga niba ubumwe bw'Uburayi bwafata icyemezo nk'icyo cy'Amerika cyo gufatira ibihano bamwe mu bayobozi cyangwa inzego z'u Rwanda, byagira ingaruka zikomeye zirimo kwiyongera kwa kato ka diplomasi. U Rwanda rushobora kwisanga ruri mu gitutu gikomeye mu mubano warwo n'ibihugu byo mu Burayi ndetse n'abaterankunga mpuzamahanga. Ibihano by'ubukungu n'ubucuruzi, ngo hashobora gufatwa ingamba zigamije kugabanya ubufatanye mu by'ubucuruzi, imfashanyo cyangwa ibikorwa by'ishoramari, cyane cyane ku birebana n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Hari gukazwa kwigenzura ku mabuye y'agaciro. Ibigo rero mpuzamahanga ngo bishobora gusabwa gukurikirana neza inkomoko y'amabuye y'agaciro ava mu karere ka Kivu, ibintu bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere. Ishusho y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda ngo rusanzwe rugaragazwa nk'igihugu gifite iterambere n'umutekano, ariko ibi birego bishobora gukomeza kugira ingaruka ku cyizere bamwe mu bafatanyabikorwa mpuzamahanga barugera cyangwa se bakunze kugenda barugaragariza
mu gihe n'iyi miryango igenda isabwa gufata ibihano yaba itarabifata. Ariko kandi ibi byose biracyari mu rwego rw'ibiganiro n'igitutu cya politike. Nta cyemezo cya nyuma kirafatwa n'ubumwe bw'uburayi cyo gufatira u Rwanda ibihano rusange. U Rwanda narwo rukomeje kuvuga ko ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakwiye kurebwa ku ruhande rumwe gusa, ahubwo gifitanye isano n'ibibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi muri ako karere, harimo n'umutwe wa FDLR Kigali ifata nk'uhungabanya umutekano warwo, cyangwa se mu by'ukuri nk'ukomeje kuba intandaramuzi y'ibibazo, nk'uko u Rwanda rwagiye rubivuga cyangwa se rubigarukaho kenshi, ruvuga yuko mu by'ukuri bene ibyo bibazo bikwiye gushakirwa umuti ndetse n'igisubizo kugira ngo ibibazo bibashe kuba byakemuka kugeza kuri ubu ngubu. Mu bikomeje kugenda binagarukaho cyangwa se binavugwaho nuko mu munsi umwe utambutse leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyanashinja u Rwanda ibirego byinshi, cyangwa se iracyagaruka kuri iki kintu cyo kuvuga ko u Rwanda rwaba rukomeje kuba rwagira byinshi mu byo ruhungabanya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ubu minsi mike yitambutse Tshisekedi yashinje u Rwanda gucengera mu gisirikare cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC mu buryo bukomeye cyane, aho benshi batangiye kwibaza bavuga bati se mu by'ukuri noneho ibi byo byaba ari ibirego bishya. Ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuwa gatatu mu by'ukuri Tshisekedi yavuze ko gucengera ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwazamije igisirikare mu burasirazuba bw'igihugu, aho Felix Tshisekedi yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye. Yabwiye abanyamakuru ati nakiriye amakuru atari ukuri ku kuntu ibintu bimeze mu ngabo, cyane cyane ku kigero cy'icengerwa, aho ingabo zarazambijwe mu by'ukuri imbere. Ntacyo leta y'u Rwanda yahise ivuga, ariko ni aya makuru yakomeje guteza benshi kwibaza, aho mu by'ukuri muri icyo kiganiro n'abanyamakuru Perezida Tshisekedi yashimangiye ko icyo ashyize imbere ari ukugarura amahoro binyuze mu nzira ya diplomasi mbere yuko ava ku butegetsi, ariko ashinja u Rwanda gutambamira gutera intambwe muri urwo rwego. By'umwihariko avuga ko n'amasezerano y'igihe asinywe, atanga urugero nk'ayo mu 2025 mu kwezi k'Ukuboza yasinyiwe Washington hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, watigeze atanga umusaruro cyangwa se yirengagijwe n'uruhande rw'u Rwanda. Tshisekedi yagize ati bizafata igihe kuko u Rwanda rumaze igihe kirekire rwungukira mu gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi iyo niyo mpamvu ibiganiro byatinze. Gusa u Rwanda ruhakana ibyo birego. Kuva mu minsi yashize cyangwa se kuva mu bihe bitambutse, u Rwanda rwagiye rugaragaza cyangwa se rwongera guhakana ko rutigeze rugaragara muri bene ibyo bikorwa. Si inshuro ya mbere bibayeho ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaza mu by'ukuri ishusho ndetse no kwerekana ko irimo kugerageza kuba yafatira u Rwanda ibihano, kuko cyangwa se yasabira u Rwanda ko rufatirwa ibihano, kuko no mu minsi yashize byagiye bigaragara. Nko mu 2022 ihuriro ry'imiryango itari ya leta yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangiye risaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano muri gahunda y'icyo igihugu yo kurushinja gushyigikira umutwe wa M23. Ni ibirego byari bimaze iminsi, ariko u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko ngo nta shingiro byari bifite, ahubwo ruvuga ko mu rugamba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihanganye n'umutwe wa M23, ingabo z'icyo gihugu zirimo gukorana na FDL ndetse baheruka kurasa mu Rwanda ibisasu byasenye inzu z'abaturage ndetse bikabakomeretsa. Iyi miryango rero itari ya leta yakoze urugendo mu murwa mukuru Kinshasa, yise urwo gushyigikira ingabo z'icyo gihugu zari ziri mu rugamba, nk'uko bigarukwaho. Ibi rero bisa neza mu by'ukuri nk'ibiherutse no gukorwa na none, aho leta bamwe mu bagize ishyaka EDPS riri ku butegetsi bagaragaje cyangwa se bongeye kwerekana yuko bashyigikiye ko umukandida Joseph Kabila afatirwa ibihano, ndetse bagaragariza leta zunze ubumwe za Amerika gukomeza gushyira imbaraga aba bari abaturage nyine ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushaka gufata ibihano ku Rwanda. Kuwa gatandatu imiryango itari ya leta yakoze urugendo rero, gusa yavuze ko bikwiye ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano bitandukanye nk'uko Radio Okapi yari yabyanditse. Umuhuzabikorwa w'imiryango itari ya leta Kati Kalanga yari yavuze ko umuryango w'abibumbye ukwiye no kuvugurura imiterere y'ubutumwa bw'ingabo zawo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho byaje no kuvugwa ko umuryango umwe w'uburayi wahise uhagarika inkunga muri uyu mwaka ingana na miliyoni 20 z'amayero
watangaga kuri bene ubwo butumwa, ndetse iki gikorwa kikaba kizatangira kubarizwa cyangwa se gushyirwa mu bikorwa muri uko kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi na 2026 nk'uko byari bizatangajwe. Yavuze ko uyu muryango guhamagaza inama y'akanama karoni gashinzwe umutekano ngo gashyireho uburyo bw'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri inshuro mu kwamagana u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo, maze bakabifatira ibihano bikomeye. Ku bwe ngo u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano birimo guhagarikwa kugura intwaro Karanga ngo anasanga umuryango w'abibumbye ukwiye guhatira u Rwanda gutegura ibiganiro imitwe yarwo ihungabanya umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ikaba yahagarikwa. Ibyo nabyo ni ibyagarutsweho mu by'ukuri bigaragaza cyangwa se byongera kwerekana ishusho y'ibyari bikomeje kugenda bivugwa. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere nk'uko nabikubwiye mu by'ukuri ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba igerageza gusaba ibihugu ndetse n'imiryango igiye itandukanye ko bafatira u Rwanda ibihano, kuko nk'ubu mu 2025 nanone leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye Luxembourg gufatira u Rwanda ibihano. Luxembourg yarutse gutambamira icyemezo cy'umuryango umwe bw'uburayi cyo gufatira ibihano u Rwanda, aho ushinja uruhare mu ntambara imaze igihe ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo byari kuwa mbere, byari ku itariki 24 Gashyantare 2025, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagize umuryango umwe w'uburayi bahuriye i Buruseli mu nama yari igamije gufatira ibihano u Rwanda. Amakuru yizewe yashimangiraga ko Ububiligi n'Ubudage byari mu bihugu bishaka cyane ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Mu biganiro byari byateguwe biri ku meza harimo ibyagombaga gufatirwa abantu 9 n'ikigo kimwe, ndetse no gufatira inkunga ya miliyoni 20 z'amayero uyu muryango wari uherutse kwemeza ngo ifashe ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zari zirimo muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. European Union ishinja u Rwanda gufasha M23 gusa mu bihe bitandukanye rwagiye rugaragaza ibimenyetso bishimangira ko naho ruhuriye n'uyu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mu gihe ibihugu birangajwe imbere n'Ububiligi n'Ubudage byari byiteze ko u Rwanda rugiye guhanwa, Luxembourg yaje gutungurana yanga ko iki cyemezo gifatwa. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero iragaragaza ukudacika intege nk'uko wabyumvisha dutangira. Bamwe mu ntumwa zayo baherutse kwerekeza muri iki gihugu, mu by'ukuri bongera kujya gusaba ko uyu muryango wafatira u Rwanda ibihano. Ati muri iki cyumweru hari ibiganiro bizabera Harare hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ibihugu bya Afurika, ngo batekerezaga ko ari ingenzi ko mbere yo gufatira ibihano u Rwanda batekereza kureba umusaruro wayo mu minsi 2 cyangwa se 4 iri imbere, kugira ngo baribone niba mu by'ukuri hari ikintu kizima cyavamo. Nyuma y'umunsi umwe, Minisitiri Beteli atangije ibyo mu by'ukuri yagiranye ikiganiro kuri telefone na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tracy Kaikwamba Wagner. Muri icyo kiganiro Tracy Kaikwamba Wagner yavuze ko ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bw'igihugu, ndetse yongera gushinja ingabo z'u Rwanda kuba ku butaka bwa Kongo uburyo bwo guhamagara ndetse no guhura n'abayobozi b'ibihugu badashaka ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe isaba n'inzira rero u Rwanda rumaze igihe rushimangira ko idateze gutanga umusaruro, kuko ubuyobozi bwa Kongo aribwo bufite ubushobozi bwo gukemura iki kibazo cy'umutekano muke wayogoje uburasirazuba rero. Gusa nanone Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iragaragaza cyangwa se yakomeje kugaragaza ishusho yo kudacika intege, ndetse no kugaragaza ko bene ibyo bikorwa bazakomeza kubikora mpaka kugeza u Rwanda rucitse intege rugakura mu by'ukuri ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba ibihugu ku giti cyabyo gufatira u Rwanda ibihano. Iki gihugu kandi nanone kirasaba imiryango mpuzamahanga, umuryango w'ubumwe bw'uburayi, umuryango w'abibumbye ndetse n'indi igiye itandukanye gufatira u Rwanda ibihano, ndetse ingabo z'u Rwanda, abayobozi ku giti cyabo, ibigo byigenga mu rwego rwo kuca intege iki gihugu, aho bavuga ko kigira uruhare muri bene ibyo bikorwa rero. Gusa kugeza uyu munsi bimwe mu bihugu byagiye bibyemera birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi bwavuzwemo urwo ruhare, ndetse
n'umuryango w'uburayi nawo ukaba ukomeje gushyirwaho igitutu ko bene ibyo bikorwa nyine byakorwa, ariko hari bimwe mu bihugu bitaremera gukora uwo mwanzuro cyangwa se gufata uwo mwanzuro, kugira ngo rero murabyumvisha uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Hanyuma rero turaza kuba dusubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biba bigezwe kuri mikoro na Bosco. Nkwibutsa ko ni Region Info aho tubana umunsi ku wundi mu makuru n'ibiganiro tureba uko biba byifashe cyangwa se uko biba bihagaze ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye ku makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bijya ahagaragara. Turaza gusubira rero mu masaha ari imbere nanone tureba byinshi kubira bikomeje kugenda bisohoka, dore ko hari ibice byagiye bivugwamo imirwano nko muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru ku bice bisatira umujyi wa Goma. Turaza kureba nanone amakuru aba ari kuhavugwa mu kanya kari imbere. Ntucikwe, mugire ibihe byiza kandi munyarukire ku Rukiko Info mukande subscribe. Ndabakunda, ciao ciao, hasta la vista.